da vidimo dokle je došao Greenway, biciklistička staza. Tamo je most Mladosti ili Slobode, nikad ne znam. A trebalo bi ići tamo skroz do Jadranskog mosta, tamo skroz do druge strane. Malo se kasni sa radovima, ali je inicijativa vrlo dobra. Da vidimo koliko tog ima. Lijepo se vozi. Jel do kraja? Znači, mislim da će jedno biti biciklistička staza, a drugo pješačka. Šta ovdje tek postavljaju asfalt, a nema nikakvog znaka. Great. A dobro. Da. Aha, taj dio još nije gotov. Dakle, nekih kilometar i 200, 300 je završeno.
Valjda do ljeta bude gotov ovaj dio između dva mosta. Idemo dalje.